radio BBC gahuza miryango ivuga irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Amahoro ni kaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa kabiri itariki 12 z'ukwezi kwa 12 muri 2023. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza aracagerageza kugondoza abashinga amateka batarashigikira integuro y'itegeko gereka y'amasezerano y'Ubwongereza yo kurungika mu Rwanda abaza gusaba ubuhungiro. Turumva nimba yashoboye kumara impungenge abakizifise. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo umugwi M23 ntiwemera yuko hari amasezerano impande zigwana zagiranye yo gutanga agahengwe k'iminsi 3 kugira ngo ingabo ziri mu gace ka Mushaki zishobore kuhava. Mu Rwanda sentare ya Nyanza yakomeje kumva urubanza rwa Venant Rutunga aregwa ivyaha vya genocide. Turaja no mu Bubiligi aho abandi banyarwanda babiri baregwa ivyaha vya genocide. Twumve naho uko bimeze muri sentare tubafitiye n'urunana muri iki kiganiro gihagarikiwe na Prudence Ngiyumva. Nongeye kubaha ikaze. Ubuyobozi bw'ishirahamwe mpuzamakungu ni kwihindagurika ry'ibihe buri Dubai mu nama ihuza ibihugu buri mwaka bumenyesha yuko buja gutanga integuro nshasha y'ingingo zashitsweko muri iyi nama ya COP28. Inyuma yaho integuro yari yatanzwe ejo itereye ingorane ku vyavuye muri ivyo biganiro biturutse ku rwandiko rwayo rwakuyemwo amajambo avuga ko avuga ku kugabanya ikoreshwa ry'ibikomoka kuri petrol. Umunyamakuru wa BBC ari muri iyo nama y'i Dubai yavuze yuko umugwi wa ONU wizeye yuko uza gushika ku mwumvikano w'ayandi masezerano akomeye mu biganiro vyitezwe kubandanya kuri uyu mugoroba. Abagera nko ku kabiri c'abari muri iyo nama ya COP28 bifuza yuko mu byo bumvikanye hoshigwamwo kugabanya ikoreshwa ry'ibikomoka kuri petrol, ariko hari ibitigiri bitoya bigizwe n'abasirukira ibihugu vyimbura petrol birimwo Arabie Saoudite, Urusiya na Iraq bobo bakomeza kunana. Amashirahamwe mvamakungu y'abagira neza yahamagariye ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika y'Uburengero ECOWAS canke CEDEAO kugabanya ibihano kuri Niger kugira ngo ifashanyo zibone gushika muri ico gihugu. Mu itangazo yarungikiye hamwe ayo mashirahamwe arimwo Oxfam, Save the Children na Médecins du Monde yasavye yuko urubibe ico gihugu ca Niger gihana na Benin rwugaye kuva mu kwezi kw'indwi go kugurugwa. Ayo mashirahamwe aragabisha yuko abantu barenga miliyoni 4 bakeneye imfashanyo yihutirwa muri kino gihe. Mu nama yabaye ku musi w'Imana ibihugu bigize iryo shirahamwe ry'ubutunzi rya Afrika y'Uburengero ECOWAS vyemeranije kugumizaho ivyo bihano. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak aracagerageza kugondoza abakiri mu madidane yo gushigikira integuro y'itegeko gerekeye abimukira imbere yuko ritogwa mu nama nshinga amateka kuri uno mugoroba. Muri iki gitondo yamye mu biganiro na bamwe mu bashinga amateka batarafata ingingo yaho bahagaze. Iryo tegeko rirondera kubuza kwifashisha amategeko yo muri sentare mu gutangira umugambi wo gutwara mu Rwanda impunzi canke abasaba ubuhunzi binjira mu Bwongereza mu buryo budakurikije amategeko. Iyo nteguro yihuta y'itegeko yazanywe mu ndwiheze inyuma yaho sentare ntahinyuzwa ya hano mu Bwongereza yemereje yuko ayo masezerano hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda atubahirije amategeko. Rero rirondera kuburizamwo ikoreshwa ry'amategeko kugira ngo indege zitwaye abarondera ubuhunzi hano mu Bwongereza ntizishobore kuja mu Rwanda. Mukanya navuganye na mugenzi wacu Robert Patrick Misigaro yakurikiye ibiganiro mu nama nshinga amateka ntangura kumubaza ahanini iri tegeko rishasha bagiye gutora ico rihagazeko.
ego Florentine ritegeko ngira nkuko benshi babikurikiye riza rishaka gukura ko impungenge zazanywe na sentare ntahinyuzwa yo ngaha mu Bwongereza cyo kimwe na sentare yubahiriza agateka kazina muntu yishiramwe rya Buraya aho izo sentare zavuze yuko mu Rwanda atarano ashobora kwizerwa yuko mu impunzi zo harungikwa ni zihakwe gusubizwa mu bihugu aho zishobora kugirirwa nabi. Itegeko rero ririmwe amasezerano hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza aho u Rwanda gwiyemeza yuko abazorungikwayo bose atanumwe ashobora gusubizwa mu gihugu yajavamwe hashobora kumererwa nabi canke ngo hagire uhohoterwa uburyo ubwo ari bwo bwose. Abagiyamiriza bobo bafatira kuki? Abagiyamiriza bavuga yuko uko vyogenda kose itegeko kurishira ko mukono ntibisigura yuko igihugu ngo gica gitekana cyangwa gica kimera neza canke bagateka kazi na muntu ubonyene gaca kubahirizwa bakavuga bati ivyo arizo zose itegeko naho tworitora sentare n'ubundi zizosubira zibijemwo bihagarare. Bakavuga rero yuko ko bari nko gutumwanya mu gihe bo babona yuko ahubwo hari akwiye kurondegwa izindi nzira zo kubuza abaza mu Bwongereza baciye mu twato dutoyi. Hari abavuga bati ayo mafaranga ahubwo yokoreshwa mu gushiraho urwego rw'ipolisi rwihariye gozibirira aho ayo mato bayuririra ku ruhande rw'Ubufaransa. None hamwe umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak yoramuka atsinzwe muri aya matora yo muri iri joro byoheza bikagenda gute? Coba ari kintu kitamworoheye na gatoyi kuko bavuga yuko uyu mugambi wo kurungika abo bimukira mu Rwanda ari kintu umugambwe conservative ku butegetsi washize imbere mu migambi yawo ikomeye akayi naco bazotwara mbere ngo mu kwiyamamaza ko mu mwaka uza. Mu gihe rero itegeko ryonanirwa mu mugambwe byogaragara yuko yobaseye n'ukuwe kw'icizere mbere bakanavuga yuko bashobora guca batanguza za ntambwe zo kutuma akinjura. Rakoze Robert Patrick Misigaro. Tuje mu karere Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimenyesha yuko impande zihanganye mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo zemeranije gutanga gahengwe k'amasaha 72 mu guhagarika intambara vy'agateganyo. Umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Adrian Watson yavuze ko uwo mwumvikano wo guhagarika ingwano amasaha 72 washigikiwe n'impande zose za Leta ya Kongo na Leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda ikaba yagirizwa na Kongo gushigikira M23 ariko ivyo vyagiriji ubutegetsi bwa Kigali nako burabihakana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zimaze gusaba impande za Kongo n'u Rwanda kugabanya imishamirano mu gihe ubuzima bw'abari ku mupaka ivyo bihugu bihana bukomeza kumererwa nabi kubwiyongorane y'umutekano muke. Ariko umugwi M23 urahakana yuko hari amasezerano yerekeye ako gahengwe k'amasaha 72 wagiranye n'ingabo za Leta ya Kongo bahanganye aho mu karere ka Kongo y'ubuseruko. Navuganye n'icegera c'umuvugizi wa M23 Canisius Karemera Munyarugerero umva uko yambariye. Twebwe icyo twakoze twasinya amasezerano twasitanze itangazo ku mugaragaro rifunguye yuko duhagaritse imirwano kugira ngo ari nayo yari mu nzira imwe yo kuba twaratanze aho twari twarafashe kugira ngo EAC hagumane badufashe kujya mu biganiro bishaka bigamije kugera ku mahoro arambye mu buryo bwa politiki. Uko twabisinye uko nguko rero niko byakabaye biri. Yego. Muvuze muti niko vyakabaye biri. Yego. Ariko siko biri ubu. Kuko mwavuze ko babasotoye ibintu bisubira ibuti musubira mu ntambara. Icyo cyo ni ihame ridakuka, ni nayo mpamvu uyu munsi tugaragara Kirorirwe, Gicanga, Mushaki, Karuba n'ahandi nkaho. Nuko aho twari twarahahaye ingabo za EAC mu rwego rwo gushaka ayo mahoro kugira ngo tugirane ibiganiro biziguye na Leta ya Kinshasa. Murahari kandi nejo muzoba muri. Nejo bundi nabukeye bwaho. Ariko mwakinjuye kugira ngo ingabo zihari zihave. Mwatanze akagahengo. Kugira ngo ingabo zihari zihave zabi z'amahanga iz'abaturanyi umuturanyi n'umuvandimwe wawe. Aya masaha 72 aheze harakurikiriki canke ntayaba. Ndagira ko rwose urupapuro twanditse twerekana isi yose n'amahanga ko twemeye guhagarika imirwano kugira ngo tujye mu biganiro biziguye hashize igihe kirekire. Kabone nubwo ntibuka itariki neza ngo nyikubwire ariko hashize igihe kirekire dusinya amasezerano twanditse urupapuro rwo
kwemera ko tugiye guhagarika imbunda tukajya mu biganiro by'amahoro. Guverinoma ya Kinshasa itabyemereye n'abambari bayo, byabaye ngombwa ko twivuna umwanzi kugira ngo abaturage bakunde babone umutekano. Wewe Canisius Karemera, nta rundi rupapuro uzi inyuma y'ayo masezerano uvuze ruvuga kuri aya masaha 72 y'agahengwe? Ndakubwiye ko nta rundi rupapuro rwose, kandi urupapuro iyo rusohotse iteka rujya ku mbuga nkoranyambaga. Wowe hari urwo baba babonye nibura? Nabibonye. Twe gusa icyo duharanira ni umutekano w'abaturage, kandi turakomeza, ntabwo twenda guhagarika kubungabunga umutekano w'abaturage. Canisius Karemera mu Nyarugerero avugira umugwi M23. Twagerageje rero kurondera ko twovugana na leta za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iy'u Rwanda, ariko nta nyishu twashoboye kubona. Umukuru w'ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu rishinzwe impunzi z'abanyapalestina Philippe Lazzarini yavuze yuko ubuzima mu karere ka Gaza ari nk'umuriro udahera ku isi. ONU ivuga yuko gutanga ibifungurwa mu gice kinini c'ako karere ka Gaza byahagaze kubera intambara no kubuza abantu gucaruka mu mabarabara manini. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri Gaza bumenyesha yuko ingabo za Israel zamenye ibitaro vya Kamar Adwan mu buraruko bwa Gaza, bakegeranya abantu b'abagabo barimo n'abakora mu gisata c'ubuvuzi. Igisirikare ca Israel ntaco kiravuga kuri aya makuru. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango, tugeze ku isaha 1:19 mu karere k'ibiyaga binini. Dusubirire mu karere mu Rwanda, aho urwego rwihariye rwo kungururizwamwo rwa sentare nkuru ikorera i Nyanza mu majepfo y'ico gihugu rwakomeje kumviriza urubanza rwa Venant Rutunga aregwa ibyaha vya jenoside. Ubushikirizamanza bwashimangiye ibirego vyabwo ndetse n'ivyabona vyatanzwe mu kurega Bwana Rutunga ko yagize uruhare mu bwicanyi bwakorewe abatutsi bari bahungiye mu kigo ca Isare Rubona yayobora, ndetse na bamwe mu bakozi b'ico kigo gishinzwe ubushakashatsi mu burimyi. Venant Rutunga yagejejwe mu Rwanda muri 2021 avuye mu Buholande, aho ngo yaburanishijwe ku byaha vya jenoside akaregwa ibyaha we aburana ahakana. Umunyamakuru wa BBC Ive Bucana yari muri sentare adutegurira inkuru ikurikira. Ubushinjacyaha nibwo bwumviswe mu rubanza rw'uyu munsi busobanura umwanzuro wabwo ku mvugo z'abatangabuhamya. Umushinjacyaha yavuze ko Venant Rutunga yagize uruhare mu rupfu rw'abantu batandukanye kandi mu bihe bitandukanye mu gihe cya jenoside muri 1994, barimo abari abakozi ba Izari n'impunzi zari zahungiye muri icyo kigo no mu bice bigikikije. Umushinjacyaha kandi yabwiye urukiko ko kuba Rutunga yiregura ko nta muntu yigeze yica ku giti cye nta gaciro bifite, kuko abishwe biciwe mu kigo yari abereye umuyobozi, anatanga amabwiriza muri icyo kigo yo kwica abatutsi akanashishikariza abantu gukora jenoside. Yanavuze ko Rutunga ubwe yiyemerera kuba yaragiye guhuruza abajandarume ari bo bafatanije n'interahamwe gukora ubwicanyi bw'abatutsi mu kigo cya Izari. Rutunga yagiye yiregura yemera ko koko yagiye gusaba abajandarume, ariko ko barabo kurinda ikigo cya Izari ngo kidahungabanywa n'abasahuraga, kandi ko ibyo abo bajandarume bakoze nyuma atari we wabibazwa. Bamwe mu batangabuhamya bagiye bagaragaza ko Rutunga nk'umuyobozi w'icyo kigo ntacyo yakoze ngo arengera abakozi b'abatutsi bishwe muri jenoside. Mu kwiregura kandi Rutunga yavuze ko yamaze igihe adakurikiranwa ndetse atigeze avugwa mu manza zitandukanye zabereye i Butare n'i Nyanza, bigaragaza ko ibirego by'ubushinjacyaha ishingiro ryabyo rishidikanywaho kandi ko adakwiye gukurikiranwa. Kuri ibyo umushinjacyaha yavuze ko ibyo Rutunga avuga nta shingiro bifite, kuko ibyaha akurikiranyweho bidasaza. Mu gihe cyose haboneka ibimenyetso bitabuzwa ko akurikiranwa. Rutunga w'imyaka 73 y'amavuko we ahakana ibyo ashinjwa. Urubanza ruzakomeza tariki 15 z'ukwezi kwa mbere.
tukivuga ku manza tuje mu Bubiligi aho urubanza rw'abanyarwanda babiri baregwa ibyaha vya jenoside rwasozerewe inyuma y'iminsi 40 rwumvirizwa bahabwa ijambo kugira ngo nabo biregure. Abo nabo ni Pierre Basabose na Serafin Twahigwa. Reka tubibaze Alain Majestin Barenga yari mu rubanza. Twahigwa aho ijambo rya nyuma yavuze ko azirikana abantu bose bishwe muri jenoside barimo na mu muryango wiwe. Ngo nta muntu n'umwe yigeze yica ndetse kandi yicuza kuba yarabaye mu mugambwe MRND. Yagize ati nukuri ndicuza kuba narabaye mu muryango wa MRND ndetse nkaba nari naramanitse ibendera rya MRND ku rugi wanje, ariko bivanye n'ubumuga nari mfise nta nguvu zo kuja mu bikorwa by'urugomo ndetse n'ubwicaye nayo kuronga. Twahigwa avuga ko yababajwe n'abatangabuhamya bagiye baraza mu rukiko bagamije kumwagiriza ibinyoma, akaba yasabye kwezwa. Nayo Pierre Basabose yagize ati jewe bandasi Nairobi muri Kenya, abacuruzi bakorera hi Nairobi bagenzanje nibo bamfashije mu bijanye no kwivuza. Maze koroherwa nakomeje urugendo rwanje nja mu Burusiya gucuruza amabuye y'agaciro. Aho niyo navuye nza hano mu Bubiligi. Kuva nagera hano nabaye nk'uwibagiye Afrika. Ntabwo ndasubira muri Afrika. Kaze mu runana. Mukobwa Jana asabwa gutegura ibikenewe byose nk'umugore uri hafi kubyara. Narame bakomeje guhohoterwa na nyirakuru. N'urunana. Zibariko. Nakubwiye ngo sinshaka kumva imboroga mu matwi. None se wababarira igihugu. Mubabarira se nkugize nte? Ceceka ko se ndatangira kuwukubita. Inkone ebyiri zose zashiraho n'inyenyo gogo. Nakubwiye ngo sinshaka ijambo kwiga mu matwi yanjye. Wabyumvise? Niba wishakira amahoro sinongera kumva uvuga ijambo kwiga, sinongera kumva uvuga ijambo ishuri. Erega abandi barikwitegura ibizamini kandi abandi by'izina ry'abanyeshuri bakurikiranwa na mwarimu by'umwihariko muri gahunda nzamura bushobozi. Ubushobozi se bukuzamurira butazi gucuruza mvoka zivamo amafaranga ni bushobozi nyabaki koko. Ubushobozi bwo kugira ngo dushyikire abandi dutsinde neza ku kigero cyagirwe. Mutsinda wavuze ko ari ubushobozi bwo gushira isoni se no gusuzugura ababyeyi, ariko ni hahandi nzahangana nawe. Ibyo bagupakiyemo byose nzabigupakuruzamo inkoni. Angirimuwe nkajya kwiga nyagugu. Uhoraho izo ndirimbo zawe nawe nakoze ikiguhima. Ndaze ngusubize mu cyumba nzakigukuramo ejo inzara niba itaguhaye isomo nzamenya kutumva. Nyagugu ndajyangirwe nanaburaye. Urabwirirwa wongera uburare uzarya ari uko igikoma cyuzuye mu muco wawe cyagushizemo. Wangirimuwe zakibye nyagugu. Ubu ndamara gatatu najya no kwiga. Kwiga byo byibagirwe nara. Uzasubira kwiga ari uko ziriya mvoka zihunduye ku giti nta nimwe isigaye. Urabyumva neza? Ariko se mama habaye ikigo rwose ubyutse ukubita naramiza akabwa. Ndeko ndorere Kareme. Iki cyana kimaze kwigira nabi. Niba cyumva kimaze kuba inkumi sindizi rwose. Oya mubwira amakosa ye neza rwose wikubita umwana. None se yakoze iki kumaza umwanya umukubita? Aha, nari namukubita se Kareme. Ngize inkone 5 yiciriye kandi ngomba kuzimukubita kugeza zishize. Oya mama oya rwose nawe ikabye. Inkone 5 ze nenzo kuri mu gukubita niki? Murekera aho ngaho ubanza umubwira amakosa yakoze ayumve neza kuko inkone rwose ngo nigufwa nivura ingero. Usugeze he mu myitegure mukobwa ja? Ko mbigeze kurera urebye nsigaye niyitaho nkaryama mu nzitiramibu buri joro ngo ntazongera kurwara malaria. Mbese urebye nta kibazo mfite. Nkurikije ibipimo by'abaganga rero uri hafi kubyara. Ibijyanye n'ibyangombwa nkenerwa by'umugore uri hafi kubyara se wamaze kubyegeranya? Ubwo se si imyenda y'umwana uvuga? Icyo ni kimwe kandi ukibuka ko ari utwenda dushyushye. Apana kuzana utwubonye twose mukobwa ja. Yewe twarayeguze pe. Ikimana yaradufashije gikemuka mbere. Ukagura udushuka twiza uzaryamishamo umwana. Nawe ukiyibuka ugashaka utwenda dusukuye. Urumva? Ukagura n'umutaka ndetse n'ibishoro uzamuhekamo. Ibyo rwose twarabikemuye ngewe n'umugabo wanjye. Ariko uzi ukuntu buriya Pascal turi inshuti. Twicaye hamwe tujya inama ko n'ibindi byarorera ariko tukitegura kubyara. Ntacyo byabidutwaye. Kobwa ja. Karame. Ko numva nizeye neza ibyo umbwiye.
none se ko bihakana tujya inama wari uhari nosiya nuko nzi ko ujya ukunda kumbeshya ubuho rero ntabwo nkubeshya ni ukuri bimeze neza rwose ngaho ugenda unzanira utwenda tw'umwana ndebe utwo mwaguze uko tumeze yewe ese wagira ngo nzi naho pasikari yatubitse kereka iyo aba hari akatukwereka sinabivuze urambeshya mukobwa aja ntabwo iyi nzu yanyu ari nini ku buryo wayoberwaho ikintu kibitse ikindi kandi imyenda si urushinge ngo rwaratakaye ikigaragara nta kintu na kimwe muritegura ni ukuri ariko se ko turi abakene nawe ubizi biriya bintu byose wavuze wumva twabigura iki nosiya ariko mukobwa aja mukennye iki kandi wowe n'umugabo we buri munsi munywa mu gasinda vuga gutyo ni uko uri umujyanama w'ubuzima n'umugabo akaba ari umuyobozi w'umudugudu umva kandi utangiye kuvuga ibiterekeranye hanyuma se izo nshingano zose uvuze ninde uzihemberwa yaba njyewe cyangwa yaba umugabo wanjye ariko muri abakire dukize ikisi reba nk'aba bana bawe babiriwe ahangaha nta n'uwagiye ku ishuri ubu munsi abayobozi bakubajije impamvu aba bana bawe batiga nawe uzavuga ngo uri umukene koko Nara karame iki cyaguteye gusuzugura nyogokuru umva uko byagenze ejo bundi yaransibije njya gucuruza avoka uwo munsi w'isoko twari dufite kwiga muri ya matsinda yo kongera ubushobozi kandi tunitegura ibizamini biri hafi noneho bukeye arongera aransibye ngo hari n'izindi zahiye mama wasibije umwana kabiri kose kuko cyikurikiranye musibye se yankundiye kareme sinkubwira ko bukeye namubwiye nti nyabune n'utu twahiye tujyane akandeba akanaga ijosi aho kumva icyo mubwiye akabona izo mu mashuri gutiye arambeshya sinamusuzuguye ahubwo nasijyanye ku ishuri ngo nitumara kwiga nzicuruze ngize umwakumbura abakiriya baba we mama ntakubeshye rwose amakosa ntayawe ntabwo ari ay'umwana ni gute ufata umwana ukamusibya ishuri iminsi ibiri kuko yikurikiranye kandi turi no mu bizamini ariko kareme nkubaze kandi usubize kareme ko ari uko uhora ushyigikira uyu mukobwa mu mafuti ubundi voka zikwiriye gushya kandi arizo dukuraho udufaranga agatinyuka akajya guta igihe mu mashuri none se uko ukomeza kuvuga ngo kwiga ni uguta igihe watangije umwana ishuri uzi ko ari uguta igihe ntamushyizemo ngo amenye gusoma no kwandika no kubara kandi byagize umumaro iyo yemeye akazicuruza mvoka zanjye neza amafaranga yazana yose hanyuma se akazacuruza avoka kugeza ryari kugeza zihunduye ku biti byombi ibyo ntabwo ari byo mama niba wiyemeje gushyira umwana mu ishuri muhe n'umwanya yige hanyuma izi mvoka ko ntagishoboye kujya kuzicuruza nzigenze nte zireke ziborera aha rubanda rujya ruza rwirire ujye uzima nzikujyanira rwose ku cyuma abaza gushesha bazajya bazigura uze gutwara amafaranga noneho ubwo njyewe nkarawe nigire kwiga gira vuba ahubwo dore wakerewe And you too, darling. Shagi, Karam. ntakubeshye iyo nyise my darling numva ntazi uko mbaye Aya, urakuza ahubwo ko umbwira. Wumva bayite se Chris wanjye. wow ibaze my darling kunyongeraho Chris wanjye Noneho njye mpora mbikwitura bikunda cyane. nushaka uzabihimbemo indirimbo cyangwa ikinamico nk'imwe mwahimbye ku munsi mpuzamahanga wo kurwanya sida nako nabonye wowe cyuze cyane ari imivugo nushaka uzabikore mu mufuko Ariko nawe uzamfasha kuko amagambo menshi nashyize mu muvugo wanjye ni wowe yampaye pe. dufatanije ntacyo tutageraho n'indirimbo twayihimba ndetse na filime twayikina Cyane rwose. Kandi mboneho n'umwanya wo kugushimira ko wamfashije ntegura uyu munsi mpuzamahanga wo kurwanya sida. ahubwo ni ngewe wakagombye kugushimira ge wowe na club yawe mwakoze akazi gakomeye pe gusa ari ikintu ntakubwiye cyanteye impungenge yagiye Kinyerekeyeho se? oya ni ikijyanye n'urubyiruko muri rusange Wabonye iki kiri? mu bisubizo twatanze nabonye muri Nyarurembo no mu nkengero zayo umubare mwinshi w'urubyiruko rufite virusi itera sida Nibyo. cyane ndetse biteye ubwoba abana benshi twasanze bafite ubwandu bwa virusi itera sida noneho icyambabaje kuruta ibindi ni uko harimo n'abataraje gutwara ibisubizo byabo Yewe abo nanjye ndabazi pe. Abenshi baravugaga ngo basanze baranduye bahita biyahura. kandi icyo batamenya ni uko baba bihemukira cyane kuko yagize amahirwe akamenya ko ahagaze amenya n'ingamba afata kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza
ubu se twakora iki kugira ngo duhangane n'iki kibazo daringa wanjye Chris rwose? ni ukongera ubukangurambaga bwo kurwanya sida, kuko muri iyi minsi abantu bose basa n'abayicecekeye kandi sida ntaho yagiye, iracyahari. Reka nzavugane n'abanyamuryango ba club mu bibazo twajyaga tuganiraho, tuzongeremo no kuganira kuri sida ku buryo buhoraho pe. Birakwiye rwose, by'umwihariko nk'ubu tugiye mu minsi mikuru, usanga urubyiruko rwishora mu mibonano mpuzabitsina rwibwira ko rwishimisha. Bamwe ngo barasezera umwaka, abandi ngo guhana umwaka mushya. Usanga rero abenshi bahanduriye, abandi bagaterana inda zitateguwe. Iyi ngingo tugomba kuyongeramo muzo tuzajya tuganiraho uko duhuye, tukibukiranya ko tugomba kwifata, abo binaniye bakibuka gukoresha agakingirizo. uyu mugabo ubanza ari umuhanzi pe. karabaye rero niko bigenze bitera. Mwiriwe mwabagabo. Ubuzima aje mu kabari. Mwiriwe. Mpinga we mpinga. Ariko ko mbasubiza ntimuvuge. Kuzashoma. Ariko nanjye nakwitwa njyewe. Nibwo bwa mbere mbonye nonse yataza gusengera. Wabona mpinga itamukuru yeze buriye kabari yemuzanye. Iyi birashoboka. Twongere tuyiririmbe se. Aho utera Pascal we. Mpinga we wandinze kuzashoma mpinga. Mpinga we mpinga wandinze kuzashoma mpinga. Impa amafaranga ninywere ku nzoga burya gusinda nitombora mpinga. Mpinga we mpinga wandinze kuzashoma mpinga. Umva mwabagabo mwe rero reka mbabwire. Umva sindamara igihe kinini hano Nyarurembo, ariko uyu mubyeyi ni imfura pe. Uyu mubyeyi Nonsiyata umva yita ku buzima bw'abantu mwabagabo mwe. Umva Nonsiya ni impamo y'Imana baguha icupa ndaryishyura. Oya ni ko ari cyo ashinzwe se, ariko neza cyo kora ko. Oya niba mumpera icupa ndaryishyura ni impamo y'Imana. Anzoga yawe nshaka Pascal. Nyuza ahangaha mbona Pascal yanezerewe yahimbawe, ndavuga ntireka mbanze ngira icyo mubaza. Oya ntabwo guhimbarwa nta kibazo rwose. Mbaza mubyeyi mwiza, ahubwo se ufite ikiraka se ugiye kumpa? Ahubwo se nzongera no kukiguha. Abahimba barabazira. Iyo utinyutse gufata amafaranga ukayazana mu kabari ukanywa ugahimbarwa, uzi ko umugore wagiye kubyara nta kantu na kamwe afite, nta kantu na kamwe muragura, uba wumva uwo mwana azavuka agaterurwa mu kipasika. Ariko se mujyana biriya bintu muvuga ngo byo kugura imyenda n'ibigoma n'ibishora n'imitaka n'ibitenge n'ibitambaro, mutekereza ko umuntu w'umukene nkanjye kuko yabikura he? Ngwiza ukuri. Hanyuma se yangaye umweru yakura hehe? Uyegeranyije ntabwo yagura akagura ibyangombwa nkenerwa mu rugo rwawe. Ikibabaje ni ukubona abagabo bagenzi bawe nka Stefano na Bushombe bakwemerera mugasangira ntihagire n'ugukebura. Ariko twebwe turenganya rwose, ntabwo ibyo twari tubizi. Twebwe tubona rwose duhuriye ahangaha mu kabari, kandi ntabwo umuntu yagura inzoga ngo yange. Ese umuntu yakugurira ukajya kumubaza ngo mbese ngo mu rugo hari ibibazo ufite ngo cyangwa iki? Ubu rero mwabagabo mwe, icyo ngiye kubasaba mu rwego rwo gufasha Pascal uyu ni ukumuha akato. Ni ukumuha akato, ni uburyo bwo kumufasha. Mukamuhunga ntihagire uwo bongera gusangira mu kabari igihe cyose ataragura ibyangombwa nkenerwa by'umugore witegura kubyara. Shano kukubona wiyemera ngo uri iniga naho ubundi uri ikinyabwoba pe. Wowe se wagiye kubifata? Yampaye nka William Sekondi Rasta. Gusa nyine nakubeshye, nanjye nakomeje kurwana n'umutima. Umukambwira ngo genda, ondo kambwira ngo bireke. Ariko birangira mvuze nti kama mbayambaye reka ngende ndebe ibisubizo. None se wasanze bimeze bite mwana? Urwembe rwigendera icyuma cyacitse ku ndege y'umuzungu sha. Nje ndi gati gateye ipasi ntabwana ufite mu maraso yanjye mwana. Nibe nawe mwana. Sha nje nagiye nkuru tubara twinshi sinakwizera ko nta ninja yaba yarampfunyikiye. None se nutajya kwa muganga ngo urebe uko bimeze, urumva bizagenda gute mwana? Sha William, naba ndi muzima, naba naranduye, ntabyo nshaka kumenya ko n'ubundi menye ko nanduye nahita mpfa. Ariko Patrick, nk'ubwo urumva William atakurusha ubwenge kandi ari umwana kuri wowe koko? Ye baba we, ese burya watwumvaga mabuja?
nabumvaga nyine gusa icyo nakubwira cyo ikuremo ibyo bitekerezo byawe ugenda ufata ibisubizo byawe. barakoze wa murunana turabasezeye jewe na Prudence Ngiyumva yarahagarikiye kino kiganiro.